Haleluya ntabakura mu mwuka. Reka dusome muri Korodine. No, ari abantu batasomye Bibiliya kubabeshya biroroha. Kubabeshya biroroha hari ukuntu babwira pastor akaza akavuga ubwo Yesu yarahagaze ngabona Samusoni amuturutse inyuma. Aramubwira ngo Dawidi araje adusangana mu gasantre. Yohana nawe arabareba abo bantu muri Bibiliya ntibigeze bahura. Ariko mwari mukurikiye. Samusoni na Yesu mwababonye. Akora ko mutasomye mwihagazeho nk'abatipe bagiye kwisiramuza muri Army Week. Sira cyumweru cya gisirikare bakita Army Week bari gutanga ama promotion ku ma centre de santé. Amazi. Herve, ngera promotion yabereye Kanombe njyayo. Ngiyeyo abatipe bari gusiramura nyine ku buntu ewana. Ugasanga umutipe arimo arigamba, ari kwigamba ngo asiramuwe n'umukoroneri. Ewana agasohoka yishimye byatari. Kwa wambaye amapeti nyine. Noneho ibinya birabashirana. Ibinya bishize arababareka abatipe tubatere morale, tubasiramure nta binya. Tubona uhagarariye icyo gikorwa arasohotse. Ngo urubyiruko turahaguruka imbaraga z'igihugu kandi zubaka. Buryo mugabo nutazubuto gaba mutonye nani kanijabo ahora n'umurava ubyakora byose mubana y'Uganda ahora nirubungega turayiririmba twese timurashaka kuzaba abasirikare ngo yego ngo umusirikare rero ushaka umusirikare ukomeye urihangana turihangana ndi hagati aho ngaho intore ntiganyigire ite ibinya byashize nahise ndeka kuba intore wangu. Are you serious? Nukuvuga ngo ngiye kwakira undi munyarwenya mu munyibutse nabwe ngo hano turi bakiya sinavuze liste. Burari rya abayobozi bajya kuvuga ngo turaza kwiga kuri ibi bikurikirana kugira bataza kubyibagirwa. Ngiye rero nta bikurikira bihari. Ngiye kwakira umunyarwenya witwa Obed Francis n'umu engineer mu bintu bijyanye n'amategeko y'umuhanda. Ladies and gentlemen, put your hands together for Obed Francis. Man, Bruce Melody ndamwanga sinzi impamvu banamushyizemo ntabwo ngize ndikubwira. Bruce Melody yaniranyije na girlfriend wanjye nyiri mu cyaro. Nyiri mu cyaro girlfriend wanjye yaragiye birthday and ndagenda bidi ndagenda nandi gukunda indirimbo ya Komfi mugurira akabombo nyine ndagenda muririmbira ngo akiri ibombo nibwo butunzi ntunze ndakamwereza and yari mu ndirimbo yari mu rukundo y'indirimbo ya Bruce Melody ngo nguhaye izina ryanjye kayitwa Mukamana Prudence. Kubwo leta natandukanye nawe ntabwo nakwitwa Prudence cyangwa Mukamana guys. Ariko aba DJ bari careless nababwiye kuva kare. Kangwere ku rugero ukuntu aba DJ bari careless. DJ Marnaud ari careless ntabwo yitanga indirimbo yamvishe mu gitondo saa 6 cyane mugoroba. Afitemo akana bakubwira ngo mwiriwe ariko. Ubundi buriya ndirimbo zakwiye kujya version nk'eshatu. Mwiriwe mwaramutse mwaraye. DJ Pius wose wa kabiri. DJ Pius yararirimbye aravuga ngo turi ku macupa areshya nkatwe. Na bettinga ko arantu kenisora tararimo. Reka twemeye challenge abahanzi barimbe nyine amacupa to. DJ Pius yarimba Hennessy. Sibyo? Bruce Melody yaza akaririmba Primus kino cya Mobimba. Kuko nicyo bangana. Kamvuge Kedisoro nsimbuka.
Gasore yaririmba ya uruta ariko kuko anywa inzoga yarimba nguvu. Ako nyine naze kubyumva nabi Keniso ndamufana nawo kama bose ndabafana. Exactly nyine mfana abantu bagufi ukuntu. Kuko bari abantu ngo n'Imana irabuba. Ngo Imana ije kureba umuntu mugufi irabanza nayigaca bugufi. Merci beaucoup nitwa Obed Francis. Amashimwe cyane kuri Obed Francis.